الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفدية والسر عنده علانية، والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وهو الله الغفور الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksaka na mga pagaryakan si kawagama Allah subhanahu wa ta'ala. Tanan-tanan tarununda na makasasaksi agi man to sumasatan ni man to ayada na kada-kadakalan ko mga Muslim. Ayada na kada-kadakalan ko mga marataya. Lagi da sodatu na gusto mga bai. Natali ko ni randa na sumakab narkirano Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksaka na mga pagaryakan si kawagama Allah subhanahu wa ta'ala. Dada na batan iptagumpiya sa geng kaya dunia. Makaliw-liw sukas waterktan Allah subhanahu wa ta'ala. Makaliw-liw si kuamanan yan. Nakanggal bakatan ko ngani na mga suguan raktan Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan si kawagama Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na tanto amadakala mga katiroyan. Ay perampay ng siku Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku niya di kapanguba, siku ulang-ulang wano mga ori peniana sa kiatalikudiran dan kiatalikudiran, nagu kiatalikudiran kung anin mga suguang kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tu sumasa ada na kada-kada-kalang ko mga manusia, ada na kada-kada-kalang ko mga Muslim, nasar ka makweran subaya ginawairan na aperan kada puiso kawidiran ng kuwagama Allah subhanahu wa ta'ala. Di panutul no Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumanga uba nagu sumanga nganin ama katiru Allah subhanahu wa ta'ala sanya ni kapangubay ko kalang-ulangwa no mga ori penian sa kiatalikudiran kung nganin ang mga suguang kirano Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan si kawagama Allah subhanahu wa ta'ala. Nga kaysa na di panutul no Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di panutul no Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min yawmin illa wa yasta'dinul bahru ya Rabbi adzin li an utbiqa ibna Adam fa innahu akala rizqaka wa abada gairak. Miya kaysa atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kaysa atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na dilagnitirun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kang mulalan sa hadith qudsi aditirun Allah subhanahu wa ta'ala sa Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damana tigu Allah subhanahu wa ta'ala kagawin aku kadaw-daw. Inunta na geng kaya kaludan, geng kaya pragatan na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Na dilan dipamangin na siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi adzin an utbiqa ibna Adam. Hai Tuhan akan na tigu kaludan, hai Tuhan akan na tigu pragatan. Na idinya ko nga sa kabang kita ka na kumbuatan o Adam. Kamat-tamat anap keniran surisking ka, diran linggunan sulimu ka. Okay na dikirang penalamatan at tigo kaludan. Ginani kabasan naguwinan ni dua o tampar sa pragatan. Ginani dua o kaludan na ditirun Allah subhanahu wa ta'ala. Ulan o tuwa tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulul ardu ya Rabbi adzin li an abtali'a ibna Adam fa innahu akala rizqaka wa abada gairak. Ulan o tuwa tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Nada mambuak kagawin naguda ka daw. Inunta na sumambu su gilupa, inunta na su dunia, na diyan di pamangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ahay Tuhan akan, na bigyan ko nga sa idin, sa kamang kita ka na si kumang ori panaka, kap kenira na sa amanan yan, nalimo ka na gusto rising ka na dikiran na pinalamatang at tatalikudang kairan. Inan su gilupaon at tigo Allah subhanahu wa ta'ala, na di mamuditero ono tampar sa pelangitan, di mamuditero ono langit at tigo Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqulu samawat, ya Rabbi adzin li an utbiqa ibna Adam fa innahu aqala rizqaka wa abada gairak. Sumambuso tamparon sa pelangitan, sumambuso langit na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Nada membawa kagawin na guda kadong-dong na diyan diteroon, diyan dipamangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya Rabbi, na idini ako nga
sa kambang hitakan kakalidakan aku dunia kapaka sembiang ko langit aku sulupa kai mata-mata na sumanga ori penangkana keniran sumanga riskinka keniran sulimuka dian dinggunaan sulimuka wana ugaid na tali kudang kairanda na tigo langit gina na tigo Allah subhanahu wa ta'ala sulangit nagu sulupa nagu sukaludan nada kagawin nada kadaw na dinan dipamangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulullah na sebagun sirano Allah subhanahu wa ta'ala derong kirano Allah subhanahu wa ta'ala law khalaqtumuhum larahamtumuhum hay mga kaadna ka na tigo Allah subhanahu wa ta'ala hay gilupa nagu hay kaludan nagu hay amanan niya na langit na pamakas kani miadan si kumang ori penakan pamakas kani miadan kumbuatan Adam nang galabakan niyo so kabaya iyo ay manaw to na dito kabaya Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala na piniyong tanon yan andi kap karani tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala dinan itamana kasabar Allah subhanahu wa ta'ala taman sa miyatiro nabi tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbara ala adan yasma'uhu min Allah yad'una lahu alwalad thumma yu'afihim wa yarzuquhum Timo-timo na tiguwa Nabi sallallahu alaihi wasallam so kalang-ulangwan mga sasabar sa geng kaya dunia so kalang-ulangwan mga kadno Allah subhanahu wa ta'ala na timo-timo so lang-ulang mga sasabaron napakatumpo-tumpokon na di makatimbang ko kasabar Allah subhanahu wa ta'ala inotwa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ko mga tao na mga kaadunian at tele ko daniran so Allah subhanahu wa ta'ala yad'una lahul walad diyan itiro na matana so Allah na aday karitan yan diyan itiro na so Allah na kanaba benar diyan itiro na so Allah na kanaba Tuhan na ayat tama na kasabar tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wallah thumma yu'afihim wa yarzuquhum na prilaan sirano Allah subhanahu wa ta'ala nagu itataros yang kiranda nagyang koto kapris kinyang kirana tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mga pagaryakan na si kuwagama Allah subhanahu wa ta'ala na andi taman katataliku ditano si ku Allah subhanahu wa ta'ala andi taman akada po itano kumakab na raktan Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaryakan na si kuwagama Allah subhanahu wa ta'ala na miya panutulupan Allah subhanahu wa ta'ala miya tiro Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kudsi ada ni panutulun si ku Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pianutulrak tanok mano Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitaro Nabi Tano bitaro Allah subhanahu wa ta'ala ana wal insu wal jinnu fi naba azimun sa kanamana tigo Allah subhanahu wa ta'ala agus sa mga manusia agus sa mga jin na mapadalam kami si kututulan apia kami mas atutulan at tigo Allah subhanahu wa ta'ala inotwa tigo Allah subhanahu wa ta'ala arzuk walam yushkar alayya tigo Allah subhanahu wa ta'ala akhluk walam yu'bada tigo Allah walam mu'bada tigo Allah subhanahu wa ta'ala ayam mambetadakan aku semanga jin aku semua manusia tigo Allah subhanahu wa ta'ala nada kau gawiin nada ka daun-daun na priske na kasirana tigo Allah subhanahu wa ta'ala wana ugeda tigo Allah subhanahu wa ta'ala na sala kau po na pagpinalamatan iran wana ugeda tigo Allah na sala kau po na dilani perunda-rundana tigo Allah subhanahu wa ta'ala inadna kasirana tigo Allah subhanahu wa ta'ala nasala kau pa napsimba ni rana tigo Allah subhanahu wa ta'ala atawaddadu ilayhim birahmati ya tigo Allah da kagawin aku da kadaw na disan di pangalimo tigo Allah subhanahu wa ta'ala ini biyang kiran sumapya kapangilaylayan ini biyang kiran sumapya bagar ini biyang kiran sumapya pamikiran ini biyang kiran so tarutup a dunia ini biyang kiran so kalang-ulangwan tama nama peradam ku dunia sansa dikakidmati dunia wana ugay da tigo Allah nasala kau pa napsimba ni rana tigo Allah subhanahu wa ta'ala wa tabaghaduna alayya bil ma'asi siapa nafsu ni rana tigo Allah napkerangitan aku ran sanggul na tigo Allah ko magala bakirana mga rarata mga pagaryakan mga luksakan si kuwagama Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala na tanto ko amanan yan na mga sasakit nagu mga pangubaw Allah subhanahu wa ta'ala sa andi kap melingan tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala ani kibagan tanong si ko kalangwan tama na mga kabnarak tanong Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaryakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala miyatiro Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim walau yu'akhidhu الله الناس
بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. So Allah subhanahu wa ta'ala na miyatiro yan sa suratul Nahl ika-60 tigo Allah subhanahu wa ta'ala umana tigo Allah subhanahu wa ta'ala itanamir kanu umanu itanamir kanu tigo Allah subhanahu wa ta'ala sunganin ama galbaki wa tigo Allah mga maasya na dadan amalamba asa timambu abaran ya wasaging kaya dunia kalang ulang ano mapulang atigo Allah subhanahu wa ta'ala wana ugay datigo wala na demir kanu itina atigo Allah subhanahu wa ta'ala walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma wana ugay datigo Allah subhanahu wa ta'ala na telik namir kanu magiyang kana nakita na namir kanu atigo Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaryakan na si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na tanto kumalay panginam ande manay kapakambalingan tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya gandakan tanong kung ani nadirip tanong kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala kaya tanong tamparan ko mga awid akal tanong pamikiran tanong na sukas o atrak tanong o Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaryakan na si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala niyatiro Allah subhanahu wa ta'ala si ko Daud alaihi salam يا داود لو يعلم المدبرين عن شوقي في توبتهم لذابوا شوقا علي. Hey tingin Daud alaihi salam na umano kataw yung mga tao aginan sa mga tao at tali ko na nakwiranda na tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao at tali ko na nakwiranda na tigo Allah subhanahu wa ta'ala na upamaman na tigo Allah kato kawiran so kala kanay pangarap nagusakala ang kirani gagaw nagusakala ang kirani panginam sa katubat tirarak na tigo Allah na umailiran o tigo Allah subhanahu wa ta'ala na may laing kasutulan iran ang bela-belaga tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan na si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala may laing ka at tigo Allah subhanahu wa ta'ala ang bela-belaga sa mga tulan iran at tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa kala amang bukala mambuhay manan yan nakapungin na mayroon sa kaptubatiran mga pagaryakan na si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala ini sumpatianuna ya Daud hadihi mahabbati lil mudbirina alayya wa kaifa mahabbati lil muqbilina alayya. Hay Daud alaihi salam na ginanatigo Allah subhanahu wa ta'ala sugagawakan naguginan subabayakan na si mga tawa tatalikudan na kuiran na ay geda ka itama na kala kanibabaya si mga tao aayamanan yan na sumasangur silang raka na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan na si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala ibigay tanong so kawyag-uyag tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ladim kadid na batanip tegun kaya saging kaya dunia ama kaliw-liw sambil bakatanong kong aninay kaswatraktan o Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan na si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala maputan wa kisi ko mga tao di siya ni pangandag Allah subhanahu wa ta'ala di siya ni pangandag mga malaikat sa kapya aging utama galabakiran ang mga pipya mga amal mga luksa ka na mga pagaryakan si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala layaga na sumalano aran nga pikir ka nalamba kaon sa ginawa namasa kaon sa ginawa kakanugo no mipikira darampay sukadiyat kamiasan sarabada na sada inanduganon.